beda wo ma me asembe ne ha Bacho a check akra na me yare me yare no me call hospital na omuma me dru so still na me ho ntome ti me yonku bi be hwe me and am the tone anim so my yare me call hospital no me ho ntome SOMPA ma ko prayers so still na and also okay onim papa bi na nadamfo bi na akọ no ya ade pa enti obedi manima me akọ Julie Mpacho na de ya de na ha o me ba me pacho na me ntimi nda insomnia keka untumi na ade ne ba na me ntumi nda enti ya ko ye no papa ne hu mi asomo kan ne se inshallah obeti ma hwe me ama me ho atome Mallam no na oka so otu kwanti no menje ne number na 2 weeks time na friend me fe no aba oba me aba 2 weeks time no na me friend no so aba nti membra na me koye ti me koye no na oma medru na mde bedware no kwanim na me enim no oma medru dware na ye na me hu difference oh fine ba na me hu nto me ti na akoye se o se me sa akobiem na me sa akoye ti me sa akoye no okache me se me face camera na onya ade bi mam de obeba me ho de ne pia be wo no me nso no kwanim nya me anim minim de bia fa bibi sa ho me wiase ame wo no na nko ba bi sa yes enya yale anka ba bi sa me nko bi da Mpacho ba pa nko asore acho me kwa asore na akohia asole ni kotito mu ma wi na akohia asore na no de ode veteka Mpacho ma yesu ehuna man ya kana shepu nachi ebrade na obo afo wa osrota wachi me Mpacho yo yankoi me pacho na papa yi me bepe wusa na mde koye na papa ya ade afi de obi am problem me pese me free problem nim e ma minya ma hoto no what's hard the matter problem bi mu ade no ye no edra na jo aye west mintiminda ba so se first one no die me se first one no ma medro na mdare na afi de na ye na mitimida etiminim se me ko biom no besa to aso ama medro na akopum se ase betu ama ma ye okay to asa yes ade no eto me so no eno ye wo de wa ma waduru anwale Debi o connect ade emo aboa bi ayese koche no enti me pa cho me posho no asu be enti edura na so makotere enti oye ne ode aboa ne ye dai minim de yo si ye no enti edura na ade ne nam ceiling no so sa na ekọ na ba afede asaya west enti obi ahu mi oso ojene me so mi hu ade a meje Julie boko we okay mommy mpacha ona musiri nso amane na mo na wefa ho be ado ye dede no antimena se o ase aye spiritual thing ti o kwa na abasa ba wu no de binti de bi na me nso na me bathroom no ehye me dining ti mi dware we no na mat no bathroom mat no afo na me si mi yakọ abonti akọ dry ti mi yi na hu sa abo ne sha ade na se na me si na abo we de obeye de wa ha nti emu na msa akọ papa ne hobi na mde to na nim se da me hu ade se wo honom wanka nchem se bi ade na waye no na aba ho no o se wo hu ade kro afede onu aka cho so wo hu ade kro mommy afede mo ho na me ma hye me men system nso kra na me men sise ba na me hu ye mbasa basa me chese de me hu ye me no na me sa ko prayers sa na nyame adome hu de ye na Awurade ye madom de bi me bra se me da ho sa na me keka kekem nti em se sa de na me so ye bibi fa ho na ade ne de ekoye nyame adome ba back to normal ti se de metia my fine afede ade fufu bi na de me ko ne ho ti me ko no ho ko prayers na chi usa akọ me sa akọ papa ne ho biom ti me ko papa ne ho biom no ana papa ne ka je me say problem am de ba ye ne sisi a bibia ni ho be yem bi ma se bibia ni ho na papa isa ya de second time first one no me di wa kwani abasa ma de ne twemia be 5 years o
na second time o sa ye oye dey dey make us o ye ne first one no o sa ye biem ma o sa ye biem Julie we okay asa o to the way wo udi mi na ne of body language asa ati ato mu ama we oh mommy bibia ye okay mommy ade no na e dey o sa ha e twem mo mfa so the ma he kwa we nya challenge no o sa ya ade ni biem 8 years ni o ye ma akọ me ne me anko akọ ye call ye no wo se ye nto beans o cheche serious verse 5 eti pa cho Julie susu se ade na o ye no wo saw ya ade na o de bibi fofra to so ba chai wo se ya ko no mama na re na confirm say o de motia na ye adwuma ntu hwa na motia ni bi no ye den wa connect ato me so na ya uti voices me voice hu bibi wo wani so delusional like who bibi a obi hu bi bia hu images bi no ne ade a me hu aye no aboa na connect e eno no physical na me hu ne physical obi nso wo ha wo hu ni bi se me chiro nipa na nipa ni hu se de na pese e ma sisi ano me problem ne se papa no nya ade na o honto ye o chemu chobia me na ade na wunya papa na chiri di na yempe nyame achiri kwan na weye ade keto bia nyame be deliver hunyini mommy de nti ama me ni abre papa no so ne se ana obi bi foforo papa no wa wo pese wo gia ye nya hunu ye because wo se wakone ho wo kopɛ moa wo anya bi tumi nyina tumi ani Yehowa nyankopon enti wono no ye tumi na bi mo twene source ti senka wakɔ ho no nanka anya yi a ade na wunwane nto anyame na nyame nyew na wo sesesa chinchina atwan wonya bibi ma wo mommy de nti amani abre no so ne se baby am kwa asori me de kwoto ye sofo anim krobi to aso dwuma no Julie ranks wo betimi akwasole all right bia na sofo ne rank ni nu baby a ade ne ha wo ye betimi nya sofo ama wa breaki sa de we ya ma ana still arun Mallam ni be mu gamu pacho de bi o on se me de ko e na ye sofo mo bompa ye ade ni ntimi nko o chem obi o mo se age se nipa na ene nimu achi wade o de be ka ade na ma ade na ko nipa no nso mpese obeye ade nso di minya ade echi ade ese nso so ena no so kwa na eko abi je manya mala Misty manya mala ne fo adum yo woni voice ya mo fantum ne ehwe paseso woni mo ma yentie Mallam asem no e can your friend Julie no see di the trainer obi hunu ye mami broni chief no oyari kakra why oyari o mental problem intimidate me ni problem bia why opani ni ka wada obe pay ayari sawo no me spiritual and herbalist okay obe pay ayari sawo no me sawo ne me akasa obe pay ayari sawo no obe ayari sano ena obe da amasi okoni baby me ni aksam 3-4 years was one one say o film o family o die ni hefa bi on adie ne me mama adikoro ni village ma die bi ani wachi enye say duma na me on ni na busha e shi ma e ko mu se no Jerusalem why ha me ache masa edru odime akọ fox nyina ne niema bebre ha me ache ye hwemu nsusu a ha me ache na busiafo aba ye komo mo ahunu bebi a dinida mu a ba mu a sana ya oye enti ano how ebusia na ese Mallam asem opeso ka nyina ne se me ba fefe ya adwene nate Julie asem iba adi fie sen pacho be 15 to 16 years ena wo no wo duele
with your past ade a wakoye atwam no wo da so te ho and edi unya mame move on why timi wo mame yenya Mallam asema wo de yemfa ne say waye bibia mpa to me bi ti se wo betie mi a ma yemfa wo ma obi na wo deliver what na ye free na ja na chi because say wo ye bibi kra to so a minyi ni say just 15 years there emuwa what na you wa dream free wona ja so ka say wa dwene nye sa de no di kan ye first one no ye mami e mi si giant wo betie ana wo tie because me sa say me so me ka say me so sa say we so amawa na me boa no pe wo ya ka kire nipa wo kwa sorry na wo je nyame wo kwa Mallam wa kwa anya yi a de metimi akanfo amawo e Nyankopon say wo mpe when I was so the akofo so the akwa mami me kan pray wo mse me yadwuma sa wase mu me so de metimi ayaboa wo no wo gitum say ye mpe obi ma wo na wo deliver Jimmy Nyankopon di we okay what ne jaf Mallam na ayalisa na open me say champo sima mienu wọ́n ní mi dá se wọ́n ní sister ya friend say oti ase wọ́n say ne yade no start free baby na wọ́n no dey call Mallam on for 15 years now ade Mallam ni no wantimi ansa na yare and wọ́n dey call osofo bi wọ́n obọ mpa ye na ne yade no call ye yade no san ba bi was call back refi so ehu ni ade hyeni mu na ade no so akwa spiritual yaka yesem yenka kwakwa spiritual na ebie mususu the root of the yare no onyam tapoye enu ntina me na oya adwen se ne wo ka no me mom die senka obetie wo ya to me bi because ade no wakọ one kasa wokọ asore apart from that what's alcohol osofo bi wasa yare e dey ntina se wosa ko achi na kire se tembia no wo dey blame no to obi so but the actual thing is there so entino em say ne wo kan ye bo no wasa kwan so em say ebe me dance me mame yete ye kira de ye sua de ba pa enu ma meti asori dem na nyame nkrokro kire ma de bi fa root ene rahab no kire ma de say ye mfa nye nkire enipa wo mu dwele wo mu pass ade bi o ma ye twam na wo mu da so gina ho wonyame o ma second chance na nyame kire ma de say rahab yi wo international prostitute diaspora informant but wonyame gye no eti obabi timi ka say ma wo ba akuri de ma wo mi ani de ene membi saa ne ye toto ya wase abla wonim nyame akwan wako Mallam ho waye bibia ama wo amwa wo eye din ne ye ba akopɛ wo se din bi ni so ebi ni asase bi ni asase o dia mani pama se ye monyankwa ti se din Jesus ni ye bo se din no a kototo nyina nkoto na tekire mampam kasa woni agurade mamproni se ye dukuku okura be si uyam a mimi Nyankopon wo betimi ato amen ya abba afire kwa de wi